Khumanthem SKTV News na sandokchari ba di Manipur Files si thoramda mayam taramukchari ngasi Manipur Files akhana gado hiram masina haukiba matam kyada status da tuan ba aran ba tauksina ba koigi thabak pibagi sungba scam mayama wathok mayama leigre tuan ba hiram singda even handak tasu matam kharagi mamangda koigi noida gi scam si mayam wawalong tanarabani masida thabak pigani haidana changuba even ada lerakanda paisasi khongolakanda maduda threat ka toba live threatening ka toba mayam su yaure aduna sigi si viral oidana miyam na yam ngangna giba even koigi yam na asobu issue mu so dum oina grimni sigi su natana mamang mangde yam leigre GMT gi kay edu mayam koi makhal gi haitare tuan ba form singda education do BI natragana business koi sell thumgi lamdabu oibi construction dabu oibi tuan hiram singdani adubu khwaidagi koi na hoji lokhochari ba ngasigi hiram sida khana ga dorisina health sector da adusu status sigi aduga maroina primary health sub center primary health center aduga community health center yauna masida koi consulisi even RIMS Imphal da phawba aduga Jenims hospital sida institute sida koi thabak pigani haibagi tuan ba wathok toksina ba aduga thaba hapi wathoni aduga sida lerisi micro surveillance record under World Health Organization Asian chapter Habesini in association with RDS Dealers Private Limited PPP model public private partnership ki model da sigi mongdani thoisi yam phajana se si yam na thoini even akhoi silga yaudana taurini masida technical non technical aduga medical gida doctor nurse mayam se koi thabak hapkani haidana lawthokanda khoi phong gasi lawdana thajalakanda madu khalle yare nang salary na sini asumba kano sina nang mafam posting sina sini haiba adumba wafam ni lerisi aduga sipunu maksi thijelor kanda yengsilor kanda asengba oibra haibadi oiramdaba aduga marilena ba example PIC kumbongda natragana CIC koigi singjamai gi sida posting piba mioi bagi magi keno se thijelu matamda madu khangamdaba leramdaba aduga toksinaba oiramba sigi myam sini aduga hariba candidate singa sidagi khalle hariba candidate sing sidagi lupa lakh ta khongkala kanda husik leirini adubu mahaksi khwaidai maroina senari ba mioi aduga sida yam toina che sing sida zum ming adum yaurini project director micro surveillance record WHO Asian chapter Bishnupur pin number 795126 Manipur state India harkanda Rajendra hana maming yaurini aduna mioi kya su paisa se pigraba aduga hojisi oidrabnina ningba kaiba aduga paisa su piru bagi nuai taba paisa handro hairu basu kogi ulai palai torgadum leibagi pibam adu mi du tasengna unaga habsu ek phangdaba karai da lerino habsu khangdaba aduna sumbasi minam si am sauna toromakanda mafam amada selaga lolaga leigiba aduga maduda somu onkhalaga kihan khanganba damka tobagi adungba hodok mayam su dum leri aduna sigi fact recruitment expose sije post expose torabani paper da hapaga expose torabani adubu expose to busi khange mam khangnare adu expose to dri aida victimize to raba victim o horaba koigi miam candidate sing adudi trap taro le hore hanjan punjalaga makhoi si nan thokpa ngamdaba ngasagi awabadu dagi nan thokna bahona bam damda paisa su sangi ba matam su mangba wakhal su nuai taba su mayam sina miam si awabori ne aduna mama mangda thoki boy targa su handak thokoi targa su matung targa da tholka da boy targa su sigumba job scam mayama fake recruitment mayam si koi kamaina masi yam toin tholoino sigum masi am laina sananga mesi keno aduga sigum masi sumbada senari ba mioi si serak pi basi thoina kya hekta khoina hekta masak thongno su u pangde legal gi oiba porsi masida kogi khutsi iram lamba ngamdaba sala haibi wafum suni aduga makoida akiba leitaba aranbam tawrure asoibam tawre aduga namthak tawrure haibi akiba su leitana dum phongna makoi thabak tawbudum ngambagi pibam sini aduna ngasigi khanaga dori bahiram sugi matang da studio da lengsin duna lebiribasi Imphal Times ki Editor RINKU KHUMUKCHAM RINKU Taramuksari aduga advocate KOROUHANBA LUWANG koigi jakuron basu Taramuksari lorena studio da ngaki matungda koigi Manipur University ki Department of Economics ki Professor Dr. CHINGLEN MAISNAM yorong lagani ahan boina sigi fake recruitment gi fraudulent job scam sigi ko enokisi zagi paper da Imphal Times evening gi paper sida koi expose tawre tang marchi tang kuntaruki amasu leire appointment given by organization name micro surveillance record not related to government of Manipur health director na phongtor ko ofam ni thijalure phongdo matung da kari lakke habdo ko na laksar kanda sigi jane thijilum tamda phagai ba tawrami ba posina karino lairami ba phibam si karino
finding sina kari fangino aduga hojikna kari stage da leibano sigi sida ku tharum tamda kamai thing yam chumi akoina masi phongdok charubagi maramsi complaint khara akoina taja basida akoi machimi amagi complaint si akoina heka lawba yade haijariba without evidence aduga tawri thabak sina karino aibsi lawba yade aduna akoi masigi matang da akoi investigation tawjai loina na directorate medical directorate chatlaga sigumba thabak ama akoi gi medical department gi PHSC adagi moiga keno tongnaba leibra kari khangna keno tong kari moina thabak moiga yanaba leibra moigi PHSC PHC adagi district hospital na chingbasing da awatpa staff sing doctor sing hapkani haibagi pot ama micro surveillance akoi gi record under WHO Asian chapter haisigi makhada leibra ina hangbu matamda director masana adugumba thabak amata leite harakpadagi adugumba pot ama adugumba amta legite haibadagi March 26 ta mana barwell oina harakpadagi akoi yam phangba findings tuga maru oina phongjakibani moigi potsi 2016 17 adwaidagi hongna plan tawrakanda micro surveillance record under WHO Asian chapter harisina smain tawdana mi mayam ama koigi medical gi shortage leba adagi doctor hapangam daba sigi mayam sina maram orakanda akoina doctor mayam lorani moigi awatpa adagi doctor da nate any attendance nurse adagi magi data entry na chingba mayam ama lorakanda masigi loriba mi singse either Jenims natraga rims ta koina accommodate tawdorimni fit tawdorini haina moina barwell assurance am piraga khomba hogibane adagi di rims amadi Jenims tadi moigi barwell phanamna piragasu chatlaga moina hangnaruba yawbadagi madugi pottu yani yaroi haibagi pura complete ama keno torokpadagi di sandoraiba potsi moi ga health department ga health directorate ka understand akoina moi permission lore inare memorandum of understanding inare adagi akoina tawgadaba thok mayam ama health directorate siga koi chapminara kanda tawdorini aduna noida hapiba akoigi thabak singse hapiba thabak singsi loraba matungda government gi directorate na chalairiba magi ngasai PHC PHSC singsida loina noi appoint tawdoine na adumain tawraga khombasi hobani haitare hobasida akoina ahamba phangba report ta mi chahumukti aduga listu adum thoi mi chahumukki list moina adum si khallabani hena thoi aduga different hospital da moise appoint tawgi potse Thobal hospital da toromi Lilong hospital da tawgi kenoma appointment order thome haitare whereas moina appointment thoiba order do moigi changu matam da moigi mafam dugi CMO na natragana superintendent na asigumba kenosing city akoida directorate na karigumba khangalak amta leite noisida thabak tawba yaroi na thokhal lakhare adaidi mana kenosi complaint si kenosi mathang hana ma hairagasu moida thajaba piraga masi WHO gi project ni ade Asian chapter ni aduna masidi akoi NGO gi project phanna la phan mayam ama la kana madu tawdorim ni aduna noi mayam wakhan handaga no haibagi pot am khakta mana kenosi haur akanda magi kenosi akoi gi PH China on thore public health haibara ama public hospital haina ama on thora akanda public hospital si mafam je kadai da mana linkali na haiwa matamda kaibi pangai sangai mafam tawbul tapokpi amadi wangmu gi mafam da moi center ma ama hospital ma ama hangdo e adurei do ina recruit tawrani na moina matang order recruitment order je thoi hajariba adai da akoina thijalu matamda yeng matamda micro surveillance record under WHO Asian chapter haise labra leitabra in tingu matamda masigi potsidi leite if in case huna natragana adagi mana ICMR ga su permission lawi kaini am high ko
high ribasing si ICMR dagi permission lorsu hu dagi torsu it should be some recognized institute like GNIMS kumba RIMS kumba da leiba pot sing siga affiliate tawraga tawgada thabak neba adugi program sida tawgada du NGO ma de hekta pibagi pot sisu adum leiramde adu WHO gi information gi matugi na huji akoi gi surveillance operation khara chathari se global influenza surveillance and ko response system aina ma chathe global network ki monitoring kanone aduga multi source corroborative surveillance aina ma ga ani si chathe aduga mana mokhoida kano tori si huna micro surveillance record Asian chapter haise recognized body amanate masi fraudulent individual kharana tawbani habagi akoida information se leibadagi masi kupna thijalakana kari kari thokhi na official loina koina che pambadagi akoina si thokraba matungda mana akoida aisi police na akoi iriba khabar si police na thinjangrabani police na phagrabani haba rumors me ama sanduoga akoi gisina kenwani achumbani kaina hairaga sanduoga me ama leirame haitare WhatsApp si leibadagi akoina director changaga health director changaga sigumba organization amaga MOU sign tawnagibrah hangbada madugumba amata leite habire aduga term and condition leibra haibasu leite adagi moigi institute sida akoigi moigi attachment tawgadaba place adagi application tharkiba leibra adugumba amta leite hare aduga sigi engagement ama leini dana adugi scope leibra haisu leite hare aduma leigre ko aduna medical directorate ka hariba micro surveillance record kano se record che siga mari amata leinade habasigi pot amadi leire bu hujikchiko aduma yam senge clear oire odagi amana ikoi driga masigi thabak si lawni na haibadagi yam kanna advertisement ama TV da kano da WhatsApp ta natraga Facebook ta kari da yam viral chalakpadagi Bishempur gi khoigi Chief Medical Officer sina mai maming si Rai Chandra Kowi mana January 2025 ta Deputy Commissioner Bishnupur District ta sumaina tawdana advertisement ama toraga youth mayam mislead tawdore haibagi asigi maram sida tigana ba Asian chapter haibasigi action lokhatna ba haina mana staff mayam nurse lawni data operator lawni kaina mana ibasing sigi maram thigat pi oina DC da ire DC na SP da iraga SP na masigi matakta thabak lokhatna ba thabak lokhat pa hogi na tai hairiba thabak lokhat pa hobasidagini magi kenosi hujiki Rajendra hairiba misaksi Manipur uba phangidrisi aduna adum leigre sigi mamangdadi swaida su adum leiramba unabadi unadaba mana magi gang khara magi agent khara thadoga pesa khomalaga adumain tawraga chalaiba aduma ma oiramme ana micro surveillance course da sida laiba poti aina thamjaningi ba poti akhoi Manipur sida leirise ahambada akhoi si financial fraud ma tawgieba ahambada se TBI gi oiba pot ama akhoi gi networking earning leigre adu matung da bisharap leigre adu mayam khangnarak padi kai gre then comes the bank akhoi gi private bank mayam ama sendoi financial institute mayam ama 5% p ni 3% p ni mayam ama leigre aduga mi mayam ama pesa mayam tawdana mangan mi mayam awaba tagre dana ko loina hujik sumut kre adu matung da mung wada surprise kamaina tawrake matamda go khoi si thawuk phangdamani hene yamanina no mayam se khoi thawuk pira dawni aduna noi pesa deposit tawro in the form of pesa di khoiga akoina interview tawru matamda pesa yam pi hai adubu che daga taba khotpadadi moi kainogi fee ne na moi form submission gi khaidoki da pi ba moi da pi ga da ba 3 lakhs to 10 lakhs pi ba haina adumaina tawraga moi gi kainoma form ama haidi sema me haitare form du da inera kanda paisa se deposit se loina khara loin tongna khara awat pasing na cancel to ha kaina haira kihan khola ga tawraga adumaina paisa khumgat pagi pot sigi adugi modus operandi sida mana thawuk phangdriba youth ching including doctors nurse data operator educated person nga kane hapa mise sigi mayam si dagi pesa mi chahumuk dagi lakh mari khai pi ba yawi hai adubu lakh ahum dagi na lakh tara bhobadi moi singjai khoi awat pana muk pona lokhat na baina khongale hai bagi yam chawba khoida adugu report ma leyeba adugi report to leyba dagi akoina masigi pawse phok pani phonga kanda
mana masigi potsi health director na piba statement ama koina phongi ba pot se sidai sida akoi da kano legal notice hazal e ba adu legal notice tharai si delhi degi tharai delhi gi patela house tale ukil lamanda gi tharai ba ukil sina date irakte legal notice sida date irakte dagi hujiki client gi address irakte na tharai adu akoi adum hangi magi matakta evidence mayam lay anything noina court challenge so akoi tawni hai adudagi di yung matung tarak pada May 29 da akoi na moigi modus operandi kamai tawi magi exposure kamai tawi mana hujiksu akoi gi ngarang na hansu kamai tawge da pesa awat pa mayam do pikalo na tre noi loi suspend torani hai bugumba noi maming loin kakhalani hai bugumba adugumba mayam ma tho kanda lei ri se ko adu magi hospital taruk se Sila hospital taruk ama mana lingkal ena tauriba mafam taruk sida hospital gi equipment sunai leitana phammaga sum leiba mafam ma khakti pangai da leiriba hangdoi ba hospital sineba pia public hospital harise aduga masigi taruk sisu hojiki health department na thijalu matamda akoina chala hangu matamda health department public hospital se ani khak lei hai ani khak lei ri se maming da by name Public Hospital and Research Institute hapta dam leire adigi Public Health Clinic and Diagnostic Center in Bisnupur gi manakta ma leire adugo no such as Public Hospital ko micro surveillance court sigi mari leinaba adugumba register tawba health department dagi license loba adugum hospital amatta leite na adumaina khumbire adugi matungina makha tabo ina madudasu moina su adum adu thijanaba ina yam kana honaba mali kadai la leibno ina thijabaga moigi makha taba pot ma am local kadaba mali haining yo poti smaina fraud tawraga hairiba pesa ma am koigi apang basirga mi myam sidagi local laga aduga mi myam mana muksu hujiksi pesa do handok piru haibada noi thabak takani si oidorni noina mangan dorobani akoigi project se kaina haibagumba sunglei non existence project ama adu pesa khongat na ba tawba ama ko sigi project si noina muthak toromni kaina maina maram chiraga moigi gundajam gi type ta kian khangan ba intimidation mayam tawbagi paw su dum leitaba nate ada mayam si mai su bu chumi bra chumdabra haibagi akiba khara aduga khara hena makon tholaga da kanghu duna pesa khara hek handok pi ba aduga tolok ka su khara hek pisan bi ba adu pi doi tolok tu di mana pi gi ba pesa du gi dum pirimni ko sigum bagi chanabi se si hujik na inong no bada haitare inong no bada ina hujik chathari ba ngarang na han na moi harise hairiba hospital taruk se ising isawno mari le maram oraga thingjalle matam khara matam kaktana kana hayebu ko ado sigumba mayam ma fraud tawraga tawsinara kanda Manipur sidagi pesa mayam larik laisu tamaba hairaba doctor waraba adagi nurse waraba mayam sidagi nurse ki pastor waraba mayam sidagi pesa khongalaga adagi computer operator mayam dagi pesa khongalaga mana nuaina somda moina group ama semaga leira kanda mayam dagi lut tawbse TBI da lut tawkiba adagi salai da lut tawkiba adagi ama kano dusu lamjing beda lut tawkiba adagi lam leidai na banking financial banking mayam tawkiba do aduga ikhendi khena dabida magi tawbagi mowong do modus operandi dudi khara khena halaga tawraka pot nei ikui dena su ngai haibi qnet ki style duda tawra akanda qnet ki ji kano di lokat khrabani aduga sisu case di lokat khrabani ado government na masigi case makha ta na chathadabagi kano FIR tawgrabani Bisnupur SP DC sina SP da e grabani SP duna cie do phangrabani receive tawrena adurgadi compulsory FIR ma soidana leiragadabani ado hujibawba sigi matang da karigumba thijan bu khosam je karai bo advance leirage se khangdi aduna government gi negligence su yamna lei masi free da moina thadu ga tawhallabra aibugi ki su adu chingna basule adu abana ngasai gi sigi haurakpagi se thabak yaurakpa mayam yaure akoi apply torko mayam yaure kamaina makoina advertise tawgibsa no kamaina tawgiba sigi poti thijanbada phangbibra kamai taw ahamada kano moi khabar amada koi thaba ma kaure si haptorina hana ata kano tawuse 2016 dagi di moina social networking site tagi ayama sijne aduga kano ama khabar ama sijne ko sigi ama khakti sijne huelam power mane sigi khabar se maside haise adu pending clear moigi hana thoga mayam sanduga tawgi potto adugi pot ama khakta project kano si akogi candidate completed verification process lorba sing do 5 January ba manung da
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ joining report ꯇꯧꯅꯕ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯕꯔꯗ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯄꯝꯕꯗꯤ ꯎꯏ ꯑꯗꯨ ꯊꯦꯡꯅꯖꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯇꯥꯡꯗꯤ 24 ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯏꯁꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯎꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯪꯀꯨꯏ ꯀꯨꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯤ 2016 17 18 ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯈꯣꯝꯃꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯛꯇꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯔꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯁꯃꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯤꯁꯜꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯍꯦꯜꯊ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯠꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯗꯦꯅ ꯑꯝꯇ ꯆꯪꯍꯜꯂꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯍꯥꯏꯖꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯍꯥꯞꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯟꯗꯤꯡ ꯀꯩ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯁꯤꯅ ꯌꯨꯑꯦꯟꯗꯩ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯌꯨꯑꯦꯟꯗ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯟ ꯆꯦꯞꯇꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯟꯗꯔ ꯍꯨ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯟ ꯆꯦꯞꯇꯔ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯁꯔꯚꯤꯂꯦꯟꯁ ꯔꯤꯀꯣꯔꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯃꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯌꯨꯑꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯈꯤꯕꯁꯨ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯨꯡꯂꯩ ꯂꯩꯇꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯌꯨꯑꯦꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯌꯨꯑꯦꯟꯑꯣꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ World Health Organization gi makada Asian chapter micro surveillance record haiba pot si leite aduna non existence oiba pot amada miyamna madusu sida khoigi si sida yaw sida doctor designation da doctor piri MSc nurse haibam su yawi MSc nurse si sumaina pibra khangde designation da di aduga staff nurse yawre supervisor data operator loinana attendant supervisor office assistant khoigi tuan ba pham yauri data operator lab technician peon driver sumaina post mayama pirini aduna hoi hanadi leiramde haibasi khangamdaba yai hojikti thijelakanda kora masi leitaba pot amani haibagi potu mayamda phongdoro akanda khoi khangbei wani hanadi khangamagadi sumaina tawroi haibagi potu ni hairakadoisi adubu khanghoudrena sumaina sum makha tana sum hogi victimize tawbudi hena sum awabadu oiduini aduna sungai leitaba pot amada kanangba mi amana mahaki oiba koigi chatminaba haitare oye tami khara thamaga sumbagi oiba thabak thoram ama sagala kanda magi network ama form tor kanda sigi thabak mayama maning tamna sathaba ngamisida kamaina karamba maongda aduga kana na keno tor kanda kari situation na kari phibamna madu compel tor kanda sigi posida sangurino ngamaina victim oi horino aduga masida muk victim oire haidana madu relief tawbagi pochu ngamdaba victim oiraga adum leiba aduna people trap find it adum koi khongkut fajalga leibasini oja chinglen dagi thambiyo sidi koi one among hundreds oidoine ko hojik yengu bada akoi ji thengu bada multi organ failure gi mongsi fadana uiba koi sida same thing ji koi investment da song tar ga su muti fraud muti scam ma'am thoki ba su leire adu hojik su leire ngini ma'am ko adagi hojik thabaki job ki matang si su to orangmani ana hojik si maru na koi gi khudong cha do ma'am gi awaba adu ma'am gi khudong cha do basa masigi gi khudong cha ji lawra kanda ngasagi masidai da koi gi sanaba masigi racket se macha nati yam chawr jane moi si mathang samlam jina phaba su eta ngamdri se masi yam moi gi network se yam chaw me adagi aman hojik se yam sathi ba ma trafficking si ju amane human trafficking ga yam baili na ba hadi sidagi koi gi Thailand da du taw doini Bangkok da du taw doini aina ngasagi chakhar kanda ayorga koi gi magi passport and single option birakanda madai do koi trap tawba sida koi Manipur si mayam yawba rescue tawgi paw mayam se lekro ko mamangda ngasi ngarang makta da koi gi Myanmar dagi rescue tor ki ba koi gi Uttar Pradesh dagi mayam yaw haidi ada koi gi purakanda da dum trafficking adu moramba adani ki hoji koi gi media gi khutang da maru na koi social media gi khutang da telephone number gu matang piraga koi gi magi tolop ka piraga tolop asu phangni ka harga ngasai kaimta thada bida koi message to biro ka harga yawbusu haibusu mayam yawreba adagi sahi kun manga de na kuntha ma bu ki koi nupi ma pamjai koi gi tolop asu ogeni lefam japam loina free ogeni khot kani aduga makhai telephone number hi to biro haidi sigi koi da radi phibam soingai films da di sungbasigi magi industry se illegal industry je masi growth yam dai ne aduna sigi job ki scam se su one of the fastest growing industry ne aduna Manipur de koi masi kare ni mining field amagum ne koi si mining field mane di si job tane te koi di investment da su lang da thogiba ngakte ne koi se aduna victim masing ti bada pithibigi manung da khwadigi na skum gi scam gi victim
ओइबा मसिंग थीबदा इदी मणिपुरना मणिपुरी मिसिंग सिगी येंगदी मणिपुर हेंदो माले नहवाई कोई ताखिबा मयामदु लेरेदना को अन कोविड मतमदा अखोगी मार्क्स उप याम उबा मानबाई वानी कोई नेटवर्किंग की मतमदगी अखोगी पोंजी स्कीम मयाम थोकिबा थायनगी तौगिबा मयामदुदगी मार्क्स से उखरबने हदि बिसारे बेना मलेरमिदना मधु अखोगी कायबा हर कोई मतंगदुदा जेम होर्डर नो मीटिंग म तौबा मोगी आइसु ngangi पेक थले मिसे अदो मधु उखिबा मार्क्स मयामदो आई ngasi बोलदो काउदेबा हदि अप लाइन डाउन लाइन उदना उप मार्क्स मयाम से सगी अदर मार्क्स उप सिदे अखोगी अदम मौजु मखा तान उपी मरमदि सेन तोनबा सेन थौनबा खोनबा मसी खंगदब होनबदसु अवाबा नेदुना कोइदि मार्क्स के कोविड लाक्त्रिंगे दिगि दुम तौरबने दुम थगिनि मखा ताना लोरसु दुम कनि होइसे अदुना मसीसु एग्जांपल म हाइजबे वान अन आइना थमजनिंग सि होजिकि हारिबा सिगी अनरेस्टार सो रमिनी को अदो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की लोगो सिनरगा अदे यूनाइटेड नेशंस की एड्रेस सिनरगा असिगी तौबो मसिंग सि याम लैरे सि मोर हंजन वार्निंग तौरबनी मसिगी अलर्ट ओबियु हाइदना अदुदा नतन कोई मणिपुर दा तै तै दिलारेना कोई मंत्री हापी निना पाव अमसु तारे न कोइनो को मंत्री हापी निना कोई फोन तौरपा के अमा मतौबियो मंत्री बोक ता हापी ने हागल इन जॉब से कोई जॉब से फंगरक्तमिना को लोन मक्सी सेम बोक ता पीनी गा हाबिगी मोंगा हाइगिब्रा को थबक से फंगरक्ता का हापीरगेरा थबक से फंगा कान जा तौरे दगी आर्मी की दसु कोई आर्मी हापी नि तौबा यावरी अदि ngasi ngara पांथोकिबा नीट की एग्जाम दु नीट की एग्जाम दा अखोगी तांग तांग बो होटल पैसा तांग बो होटल दा मोगी सिगी मैं कोचिंग जिंग मैम से लेदना को मागी कोचिंग की फैक्ट्री मैम ले अदगी टीचिंग की शॉप मैम ले नत्र को मैम सिगी वेल ऑर्गेनाइज तौरबा खरना लोन मंग नत्रगा जु खरना हाइतारे खरना मोइसी कौरगा ममा पासी कौरगा लुपा लाख मुद्रा पियु नंगी मार्क्सी पुंग तोर की ममांग दा हाइदुक्त्रि पुंग तोर की ममांग दा खंगनगे अदुगा नंगी मार्क्सी हेंगलनगे हाइना 90 लाख पियु ओइना तौरमबगी अदुगी रेकेट कांबुद मो फायबा सीबीआई ना फायबा निमित ngaranggi powder kan yawgibani sigise ko haidi pung torki mamangda nangi maksi masi akogi hengana phangba maksi sanmai da masi no mo akoi mark ki score gi sigi achoba scam amane si mamang su thoi sigi kitu su thoi atai tai ji gi de su thoi meam thoi aduna suma makhal gi akogi magi scam ji akogi epidemic koina lakpasi haidi light chatong na koi sandorok pasi अतै मफम दसु लोइ सन दोय जिक्से कोगी अमेरिका दसु याम थोय सिगे इन टाउन्स ऑफ मिलियंस अनि मोइ द थोय जिजो अदा कोइ जदि मोइ दि खरब सिंगिम ने कोइ जदि याम पंजिंग जिंग बजु नते सिदि अमुक हेन कोगी ngसागी इरांग नबि फिल्म सिदा कोन हेन दोय नेबा अदै दि केदर अनि ngसागी कोगी डोमेस्टिक वायलेंस सिंगलानी अदि सिने मरम मोइदना ai thawuk tu tatlani adi tatla kan ta hum khang aroi adai di ngसागी दुन मुक मान मुक कोई सार कांदा चपना मुक सार कांदा मयाम दगी मुक कोई ngसागी मागी डिमांड तौसनबा अमा तौसनबा अदगी सासिनबा अदगी मसागी हुरान चिथि तौबा ताकु तरंग थबक तौबा मैम दु वर्कदोनि बसिजु अदुना पुनमक्सी याम लाइन कोने लौबा यादेबा अदुना सिदैदा कोई होय मागी जॉब की स्कैम कोई फैक्ट जॉब हाइतारे घोस जॉब हाइजु सी घोस एजेंसी कायना कोने लौबसु हाइबा हाइदि घोस हाइदि कोइना लेबदि मालगा तसिंगना थिरु कांदे त मांगिबो लेरमदबदो समाय तौना मोइसे कोई घोस कार्ड घोस जॉब कार्ड हाइदि कोई एनआरजीएस तगा लेरमदबदा मणिपुर दगा कोई डिलीट तौरिसी ला मखाय अनि मोइसे वांग तौइसी जो हंदक सुंगराना याम तौगी सुमाय तौना कोई ngसागी घोस एजेंसी हाइतारे को असाम अदि घोस जॉब कार्ड अदि घोस जॉब लेटर अदि ऑफर असेंबली जो थोकी नत्रा निंगना असेंबली जो सुमाय न कोई फेक कोई जॉब की कोई अपॉइंटमेंट की ऑर्डर पिरामिन थोकी दोंगरांग ना दो वरगनीबा अदि कोई द्रीबा अदगी रिम्सता अदगी जन्मस थोंगनी अद थिगल ओर दिक अकोगी लिस्ट याम सांग लेरमगनी डिपार्टमेंट अयाम मसी मसीना कोगी सोक्तब लेसलक्तबा अदुने ने हाजरिसे मसीदे कोगी मसाइ लाइचट ओन एपिडेमिक ओइदुना लेरब अमने अन मसाइसदे कोगी मरुना कोगी नहासिंग दनि मसी विक्टिम ओरिसे अदु नहासिंग मनुंगतसु नुपीदना मुख खरे हेन ओइनेबा चुमनगी मेगी थबक तुबक कोगी चुमनगी एडवर्टाइज तबदा गाइरिंगेदा युम द चलकांदा अस मोइसिगी मल्टीटास्किंग लोगोदोरबा नत्रा पिओन लोगोदोरबा नत्रा गन अटेंडेंस लोगोदोर नत्रा अदु लोगोदोरबा सिगी मोगी पिफम तबदो कनादा पिगेदगे कनादा पिरा मांगोइदगे थिबा कोजा चपसे मसे कोगी पुरा कैंपेन दो मग चजाने तौनरिसे मणिपुर जो थबम दे थोने एक तो कोगी मसे मसलेदा कोगी अयुक नुंदिन नुंदांग बोट खोम बदुम हाइना चटपजाने सिसु अन सिसु लोइन मई लेनरि गाक्तनि हाइनरि म्याम से को
aduna ina first round sigi ahan bo thamjani basa masi hangabani na hojikti akogi khudak action to bisi mathau tai samna da koi sumnagi offer toramaga aranba akogi job ki bagi offer du toramaga tawbududi madudi ain tu jam kan leramoi aduga paisa yoraba paisa si involve toraba aidi lupa lakh manga tawre adu tor haidi adudi crime ne bisiti adudi anoba akogi hojiki anoba x se anoba x mayam hojiti lae sigi makhada su bns kai lei mayam do adui makhada su yam jawar bane aduna masidi khutak ta akogi act over sumi adu Manipur authority kangbu sinu su khutak ta masi act over adu makhatan lai ba habu su madu thidu pom changi aduna amagi first round sidai da yamna high level magi kano mana committee mana masi khutak ta akogi thigalaga magi mara lelamagi madu sarak pitare adu magi so iba masti akogi victim oirba sing do madu su magi awaba su madu su kari na do koi yemina chumina thamjai hoi yam laina sanaba aduga miyam sisu yam laina farga yam laina sanaba paisa dun tan duni paisa yoro kandani mayam si sam samna thabak akogi apply torure madu official oi natragana oide habadu khangdringai da khangdana madu tawselure tawdabu sel piba khotpa sigi matang sharokda sel je pisalur kanda sel je pidaba mi oitaragadi karisu khaloi dabani adum masip aran bani asoi bani masi leita potna bani habadu yabani adubu sel yawrabni na sel du lupa 10 kun gina taba lakh ta sel du pisalur bani na maduda ai asoi ba karai da kari gidam ta ina sidi yawrno haiba kari do sangseluri no haiba si ai gi khogi step by step to da kari asoi ba legi bjano haibi su khoi adum khamina ba mathau tai adu masipuna makse adum hairi ni adubu ngasina sigi health kis da torpu ai mathang amada mu ontho kanda atopam da mu torpu sai tambangam banate chalon hongba poni adubu sigi se atubada action lokotpam di sang hai adubu action lokotpa se ngasai ahan bagi da thamgi bada kogi sahi sigini 2025 ki January ki tang 15 da se medical officer Bisnupurna DC Bisnupurda CM ire some action kha lokhat pina ba legal gi ba kano tawse thabak paikhat pina ba adagi muk DC Bisnupurna SP Bisnupurda numit nini leraga tang 15 da ibu 13 ta kogi investigation ma sathana ba aduga masik sida yaw sida lai risi kari no habsi thidona ba khanghan gi buduni adubu hoji fawbuda sabsaba tangible legal action taseng koi binna kono uba ngamaba adugumba sum action amadi si tawre habadu akoi ek khangba yaraba adum pot amadi hoji faw tawdri aduga January haiba miyoisi karai da leirino hojik Manipur da leirira mahaki khongul liba ngamibra maki mathakta lugi oiba kenosi karai fawba piba ngami aduga lugi kenosi dagi ma nanthoga dum sienma ngamibra nantho sin ngam taragadi kari na mamoda kogi immunity piri bano haiba posini da krom da kamai tham koigi Manipur si sumba financial fraud oiro natraga recruitment fraud mayam ma tawbugi mafam ma haitar hub ama oi haitar adai je opportunities lawba pamba mi gi masing gi sum yam khale hojik se kaino the economy si adumating phibam chokraba economic slowdown mala ga growth lai raktrawa matam jida mi jing je mu jobless oire ki kaino sida adai moi kai thabak tawgodage ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯔꯚꯥꯏꯚꯦꯜꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯁꯔꯚꯥꯏꯚꯦꯜꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅ ꯁꯣꯔꯁ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯑꯗ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗ ꯃꯜꯇꯤꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯁꯤꯡꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯁꯣꯔꯁꯇꯨ ꯈꯛꯇ ꯉꯥꯏꯁꯜꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯏꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯥꯏꯅꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯁꯜꯂꯛꯑꯦ ꯗꯦꯟ ꯏꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯁꯜꯂꯛꯄꯗ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯒ꯭ꯔꯣꯠ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗ ꯊꯕꯛ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤꯁꯤ ꯃꯣꯔ ꯗꯦꯟ 15,000 ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯗꯨꯒ government sector da around 1 lakh panaramani adu private sector gi potuda hojik yam chauna directly amadi indirectly thabak piriba mayam singcha masigi thabak se working environment natraga avenue se lerektabadagi ekhogi mapanda haido ga mayam musana khre aduna chanabadi maraktuda ekhogi chatpada yawba ngamdraba haitare ekhoi Manipur di leiba thabak di phangdraba laite haijaloroba mayam jina kari torga hingadage na khalakma matam de pala ani humdang tingthoga yumda dum leiraga thabak am phangbai oidoragadi madu phare kana hairaganda madumda heta changjalak bai tare mamangda mayam sigi recruitment fraud mayam ma leigre sangai prosida anak pasida khogi bhartiya telecommunication directorate of telecommunication kana haijalaga ministry gi maminga broadcasting and corporation ga haijalaga tawre amasu sigi sima adai mamangda inang nobada sigi nambol swai dagi tim mamuna mu
तौरकान भारतीय माल गुडाउन सर्विस कान रेल गुडाउन सर्विस अम तौरे मैं याम मते लिसिंग यांखैदेन लाम लवे अदुबो 1000 more than 2000 people दगी खोंगत के सेंसे सुमाइना लेरे अदे मखल मखल की थबक पीगनी हाइबगी तोंगानबा स्कैम मैम अमा मणिपुरदा सिगी स्कैम मैम थेंगनबा होनबगी मरक्सिदा पुलिसना अमदी मसिगी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी लोइना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जा मसी यामना अखोगी अलर्ट ओइदबा अखोइसे अदुगा मोइसे दुम फ्री थादोकबई मानबगी मोंगदा दुम लेबगी मोंग तवेबा समटाइम्स सिगी केसिदा अखोगी इम्फाल टाइम्स ना यामना इंटरेस्ट लौना इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म अमोइना मथौ तोरकपजे यामदा आईगी मरुबिगु आई थागलेबको कईनो हाइगन मसी सुमाइना पुथोगा मयामदा खंगलकबा तोरकपजे याम फै अदुगा अमना हाइरेन हेक्टा मीडियादा थोरकते हाइतारे फजना प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट तोरकाना कंसर्न डिपार्टमेंट दा थोरागा तवी कनांगुमा मना ओरगदी अतय अतोपा से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मदा लागदी हेक्टा मान अदु हाइरेन वकल इदु हेक्टा तोक्सन बदी यायबा अदुना लालंबे चुम्बे अदुगी मयाम अमा लेखरेको अदु लेबनिना हौजिकी याम चुम्ना थिगतपा मा चंगबा अदुमाइना लाकबनी अदुगा मदु थिगलकाना मयामदा पब्लिश तौना मिट नाकपोंग ओइना तौरैसे याम फै अदुगा मथंग मथंग सीरीज ऑफ मसाइ पनबिगिबा मयाम फैना सेल्फ फ्रॉड सिंगजे तोबरा हाइदि हौजिकसु तोकते ngasi ngasi maksu koina tajaba ngasi makta gm holda mcq to koba company amaju thore adugi company dugi amuk sumaina 1700 thamagana lupa yankai phangai habra kaino ko aduga adi 7500 phang thamagana aduana 200 phangba adu mayam ma hairi sigi mamangda fintos adigi skyway adi ivoris inauno badani ko andak thori mayam che adu haiba mayam che मसी मयाम थोखरबा ममांगदा थोखरबा मयाम दुगी ngसाइगी अखोय तामो सिंगलेन सु पनबिगिबा अदगी अखोय मरबिगुना सु हाइबिगिबा ngसाइ पोचे ममांगदा फाइनेंशियल वीजा रेपते हरगा यूनिटी पे अदगी ग्लोबल लुइंग प्राइवेट लिमिटेड देन अदगी मयाम लाखरेबा अद हौजिक सु दुम तौरी हाइतारे सो अदुना दे अखोयगी पीपल जिंगजे मसी अवेयर ओइरगा सु अदुम मसीदा अदुम तौनिंगबा यावनिंगबा सेन थुना पाइनिंगबा मी सिंगजिगी खयातको ट्रेप्सदा दुम थुबगी मोंग अमा दुम लेरे मसीदा अखोगी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी सिंगदंग अदुम मतिक विजिलेंट ओइद्रे हना लौबा याय स्वागी पोस्टददी कोनोमेना ममांगी अखोइना बस सेक्टर नेना कनादा मागी पुलिस स्टेशन दुगी इंस्पेक्टर अमना मागी एरिया जुरिडिक्शन दा लेबा एडवर्टाइजमेंट ओइरो नतगा ऑफिस हांगपंग ओइरो माना सेक्शन थौरांग लोखलकाना कुलका फारगा विदाउट एनी वारेंट केनो से परमिट वारेंट इशू फ्रॉम द कोर्ट को कोर्ट की वारेंट इशू तौद्रगसु अदु मेता फाबा याबा तौबा याबदु तौबई महुत्ता मोइसु यावना पैसा थंबसि यावसलमे हाइतारे केमता थिगतबिदको एकसे कइनो गा हाइबुकु केमता पादबि खंगदबि मोंगदा हेता लेसलमबसु यावबको अनमाइ तौई अदुगा सुम मयामसे सुम थोकनादा खोइसि अदुम याबा मफम अमा एनी तौबा अतोबा मीम ला तौबा मनसु ता तौबा याबा मोमन चोमले स्कैम मैम तौबम मफम अमा सुम ओइरकपदगी होजि सेलजे खोमगा अदुम चखिदौबा अदुगा ममांगदा खोगि इनौ दौना हतकी नोइदागी स्कैम से याम चाउना वाथोक ओइराबा मतुंग नेबा जिक थोइसे अदुबुसु दुम तौरि हाइतारे सो अदुना ताइदि अखोइ करिनो अखोइगी सी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ सिंगसे मसी अखोइगी सेन से याव दबा को इंसेंट माइन अमदा लेरबा दौना अमु उरेबा खोइदा नुंगाइ दक्तबा हाइतारे अदुगी सिगी फ्रॉडुलेंट वर्क मयाम अमा मसी तौरे हाइबसे अखोई मणिपुर की मियाम अखोई मिसम मयाम खंगी नत्रगा मी अतई मयाम न खंगेबा हुजिक तौजे एडवर्टाइजमेंट गा तरो खोमबना तेजु हाइबि बेयावरी को एजेंसी सिंगिना मथंग मथंग मी जे खोमजलगा याम जललगा दि कोन माइन तौबने अदुना हुजिकी रेलवे की गुदाम की सर्विस तौदोइनी लेबर हाप दोइनी गाना हायर काना लिसि याखै उबु खोंगिबदो अदुम अखोइना तौरुनु हायरसुने अदुम तौवे आई एग्जांपल मैम पीबा याय मी मसिंग ममिंग बो हाइबा याय तौनो दो ओइरोइदबने अखोइना हाइबसे सिबौ थाजदे याम लुखलैसे अखोइना अदुगी सिगी दा अखोइगी जनरल की अवेयरनेस अमा अखोइ मियाम दा हंजन हंजन लेरबावबा पीरबावबा टीवी चैनल कयादा देन मीडिया की प्लेटफॉर्म कयादा मयाम दा अवेयरनेस पीरबावबा थबकसे अखोइसे लाली चुमी हाइबसे खंधदना पंगतौदो तौसनबा नाके आई फंगोलोरे तौलोरे हाइबगी मोंगे सुम चटपदगी हंजन हंजन अखोइजे विक्टिमाइज तौरबा अदुगी विक्टिम ओइना लेहौरबा जिंगदुगी अमु खोंजेल अमु थोरानिंग खर लेगदी अखोइ स्वाइन तौबिरामे अदु तौबिरे अदा तौबिएना यूपीएससी एग्जाम थागदोरिने हाइबा मैरोय भावबा यावना मसी चुमी लाली खंगत्रबनेवा अदुमाइना
lakpai phim lei aduna ngasai point rum lakchage masigi ekhoina si legal action lo na bagi matang da khoi disciplinary action se yam thun thuna khoi legal action se lo na bagi procedure se sisu khar tappa hai tare aduna ngasai gi FIR ma lo rakna da maduda frato rumi ba kangu jingdo madu BNS ki section 1 sorry 316 amadi 319 gi makhada sitting amadi ko masi fraudulent mayam tori se sigi matungina sahi manga da gina sahi taret phawba makhoi imprisonment piba yaba aduga fine ju ton ba yaba aduni adubu masi adu khaktangi oiba tawrakana da khoi adum leithoga chakibagi mawong manba makhoi se sapsana punishment piba ngamoi da bagi thak amada sum khoi je thuna thabak tawdagadi ngamoi da ba ko aduga seno yes yam tappa khoi de slow process ma tappa di police ta du iroga ju police na madu thuna FIR la khola khutak thel salaga kai lerege kana ma ji track tawga phabagi wafam je leite ba kana gumna madu fajana fana fat tawgre haibadu initiate tawkana complainant duna khoi complain ga tawkana madu sen ga tinga kana da tawdoi bra mana phaba chatpagi adu da tingba khotba tawkan tawdoi da kamai tawdoi no du khangdre da hoji boba sugamba around 300 employee ne haire ko adu si tawbo do bawda kana gumba amata no hoji bob complain tawbai paw se leram do mande haidi kari haitare khoi se adum yaraga tawhan bse khutak khutak ta tawsi complain tawsi mamangi koigi keno da qnet ki matang du da su complain tawsi madu police ta complain tawga soidana legal action loba yagani haibo do personally salaga police ta complain tawba mi se yaw deba tv channel amani natraga koigi se media gi social media gi platform ma da kappa lawba ngang banatana hekta tokthokkiba adwai du matang du da ne ba koina subsana action loba yada na leise adubu an ma fajana moina complain tawrakanda FIR palakanda tawga mayam de jail loi leisini chalu ro mayam india gi multi core ge scam da senari ba Vijay Malia hairo then Nirad Modi hairo every live mayam je loi faraga tawrisine ba adu sen mari yaroi thuna di dum farakani adubu yam tappaduna koi atopa country da sakhraga senari mi de sum mangon da yamna kudong chaba sum kat magi kanu se advantage mayam lo se sakhi ja bagi mangon da thingau da mina mai passport tu thingra mina ma visa lawraga kanu da Dubai sakhe khalaji Dubai salagadi moi ye logi matungina atai da huran gera khotera koi loina yani Dubai da bu huran dradi haibane ba moi da lai ba lo se adu di aduma da nungai lai thokradi moi sidina non thokradi kamai pharu ne dai dadi adumaina adum mo mayam ma lakpa ko adubu mado aikoi madu makna akoi nanthok sen madi yaroi hujikti world gi oina lairiba se UK da lairuba lilo lo US da lairuba mayam phar purei ni angai panjagi ba Vijay Malia hairo ni Modi haro farga purakima agani hen sinarakba aduga phawdaba lotkiba mayam chu leire ko sumaina leibani na aikoi atuba matamda police report tawba aduga district administration na kaigum sumba ma torko matamda khutakta akoina hainaruba tawdana masana khangna haitare ko thabak se thune action lawra kanda se mai pharaga logi oina mai mathak sar si thangla phajana koi investigation tawra kanda thuna koi legal action lawba yagani haibase ai chumai thamjage aduna tana tapthari ngai di adum sagi keno do moina nanthok ki bagi chance to sum pami ba potu di phangoi do ji mang riba sen myam do kanana phugani adu moi pharaga su senje leitre haira di kalai dei longni mana handokpa ngomoi madu swai mi amani na tawba mande agi sen am haitare ko tim mama gengangu ma tawrakana da je Delhi dagi ato to lamde tawga moi swai tawsi khomona tawba jingje si manara tawbana ayam rekta oiram me ai swai tamjage first one adu ojan ko da lakchini singa saigi hasi phobi oi bagi ibam do hepe charakam thamgre aduga oi legal action gi do madu yam kana keno oi de khote habigi poramasu leire tappe haire tappaduna mar kanda mas krai leiri no hojik oi samau Delhi de leram bai natragana Mumbai de leram bai krai leino khangdre adu taragadi magi thabak thoram si mangoda soi miwon da nam thak tawraga thabak paisa lokhaluba potu tawrubudu midu kigadra mano oina kigadra har kanda mano oina tawriba senari miduna oina victim oiriba mida amu hena mu keno pisalak paitare pressure pirak paki hen khangal pai thabak tawre adudi akoini sida expose tawre oi expose tawri posida mangona de kemta sok tabai mong duni ada sigi thabak sida adum jagi hoji pauge leriba tijan biriba phongbiri sida kari phibam da leirien khambi hojiki accused ni hariba mioi sigi magi position mana tawrpa yaba mai
kamain thammi ai haijage magi ahamba khoigi CMO na report to matam sida asigi potsi tangai emak dana khoigi police ta SP da kan report to gram ni na lokot pam thokpa magi kanu sing action sing do police na initiate to gum thokabane aduga masigi potse shumoto lokot shumoto sunate complaint tawraga lokot kadabani ma kadugi pharaga magi hariba micro surveillance record under who SN chapter haiba akoigi fraud kano se register su tawdaba who na zuri ko who na zulai te hara ba siguma pot ama se masigi matang da thijalaga phana bu hona dirgi se akoigi intelligence source akoigi kano se yam sole habani maramdi masigi potsina maram oraga health department chi pulap masi mingcha thien na bagi am chawo macha am su orine ada health department gi baike digi moi gi dik response at moi dei lokot pe action di kemta no ai hajarake moina hujiki financial fraud oigiba ngasagi sumaina kano tawre haibagi pot sigi matang da di thariba complaint sina health department na lokot le haibagi pot tumadi ure aduga mana fake hospital mayam ama private hospital mayam ama license yaudana linkhalam bi singse masigi mathak ta masi kara kara li na thijan bagi process ama lei haibagi aingonda akhoi paw sigi matungina akoina research tawjarakpada tamna thiba hogala huji police complaint bok jawbugi pot ama akhoi adum tajai aduna magi kano sik pangchen chen bi aroi tawbudabu ngasagi qnet hariba wafam sigi matang da akhoi sumutu case ama lokot kheba kano da masi January 13 dani ko lokhali se qnet ki magi leiriba mi myam se case FIR ama katang lokhalaga based on the newspaper report ko adagi media report sigi myam sigi matungina lokot ki pot se hujibo ko masigi position se kadai da leigerge se akhoi myam na khangdeba haibadi legal gi tawham thokpa tawdraba haraga su tawdabadi nate tawi tawriba potu adai da marak te ka lepaga leirabra haibagi pot neba aduga amana ngasai haibigiba kamain tawdana mi chahum jina asuk yamna khoi mokhoi si khangdana tawrubudu huji khanga ga su karigino makoina masigi potsida aduga hujiki Rajendra hariba nupa sina managing self imposed managing director sina kari haina puthoke ha matamda project director sina ma si amukta yaude magi chain amale magi agent group amale ba agent group sina pesa je khomal laganda pesa je khom kanda mangonda yobugi pot ama taweba mangonda thabagi aduna mana hairisi karigumba aikhegi project si last ngarang nahan thokpa order amada mana mayamdagi awat pesa mayamdo khongat piro pikhat piro natra moi gi thabak sing do kakthalo aduga 20,000 k amana keno ina moida donation oina pigadabani haibagi keno ma ama thoeba ikui dana ngarang nahan thokpani ko si jo thoeba posi kamai togeda masidai sida moina sadomi si kari sadoi Imphal Times ki editor oriba akhogi pawsigi maramna phungi banu pase masi police na phagrabani haina police na phagrabani action lokhkrabani akhoi gi pawji irubai matungina maramdi ma governor ga yam munna khangnaba mini mana convince tawri sem yam da governor si ai ga loinarakpani haibagi ama ai moi whatsapp to loi ure ko mana iba myam do adumaina tawraga sanduko kanda mathang kaino tawragan sida karigumba moina akhoi da aingonda report piriba mi singsi karigumba masak maming khanga adi kamain tawgeda makhoisi makhoigi oiba makhoisi chak si akhoi aroiba hauba chak to chabi horo kaina ki helakpagi adagi plus hujiki project se soiba matamda akhoi pose fail already whole responsibility se noida tagadabani kaibagi pishan bagi pot ama adum akhoi su udaba nateba ko ada mayam sina pesa handu hairu se magi pesa thidri ma kakthalo haraga mai pesa de mo handaba refund tawdaba adugi pot se leye hujik se hariba overall keno sigi 300 employees sigi manungda sam kharadi doctor gumba tangai fadana leitaba yadaba moi mi myam thajana ba leiba yaba se pesa de dum lobo moi dagi matam kharagi oina hujik handakti tolo moi da hariba 22,000 pini ka harido kharga du piba maleba ko pi haibagi pawsu taiba adubu none of the staff were paid hujibokta amta tolo pidrieba ko aduna moida pisangi ba tolo pesa do handok piro ha matamda noi pesa handoga akhoi manghan ge haira akhoi gi project se pura manghal ge haira akhoi myang gi life ship manghal ge haira haibagi another group magi yam haising na sanaba mi sina threaten tawraga victim sing sida psychological keno pirieba ko aduga
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯖꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯄꯤꯔꯒ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯤꯖꯤꯜꯂꯒ ꯏꯕ ꯄꯥꯎꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯗꯤꯐꯦꯝꯇ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯏꯕ ꯉꯥꯛꯀꯅꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ 6 ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯤꯡꯈꯠꯂꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠꯅꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯖꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯠꯇ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯄꯥꯡꯒꯩ ꯑꯗꯩ ꯃꯥ ꯄꯤꯔꯤꯕ 6ꯇꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯔꯤꯀꯣꯔꯠ ꯑꯝꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯥꯔ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯂꯥꯏꯁꯦꯟꯁ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯇꯔꯅ ꯃꯐꯝ ꯈꯔꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯇꯦꯕꯜ ꯑꯃ ꯊꯥꯔꯒ ꯃꯤ ꯈꯔ ꯐꯝꯃꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯒꯤ इक्विपमेंट करी हॉस्पिटल अमदा लेबम थोप पोट अमता लेतबिदा लेरमबसु अदुम थेंगनैयेबको अदुना किहलिबा पोट खरा यावरे अदगी नोई हाउब चाक चाहौरो कायना हाइबा पोट सिजनबा अखोई WhatsApp ता थेंगनरे अन असेमन ओइबा क्रिमिनल बिहेवियर ओइबा पोट से सरकार सिदा रिपोर्ट तोरबा अदुसु सरकार की अथॉरिटी अमना हेल्थ डिपार्टमेंट की अथॉरिटी ना डीसी द पीरगा डीसी ना एसपी द पीरबा अदुगुम रिपोर्ट टू बिष्णुपुर पुलिस स्टेशन ना नमजलगा थमिबसी राजेंद्र हाइसिगा मानरगा मखोइसी राजेंद्र से थादोखरबरा हाइबगे सिंगनबा म लेबा तुनबम लेरबा जारा हाइबगे सिंगनबा हाइदि लौतुनबा लेरबरा अदुगा चेनखरबा कइना अखोइ गवर्नमेंट अखोइ सिगी फ्रॉड से अखोइ हजन हजन सिगुम मयाम से थेंगनरा लाबनिना सिना अनौबा मखलगी फ्रॉड अमसी मसी थिंगौनबा मसीदी अखोइ लारि हाइबा डॉक्टर मयाम फ्रस्ट्रेटेड वर्क तोरिबनी डॉक्टर ओइना खनगी मयाम दो नर्सिंग बीएससी नर्सिंग पास ओ मयाम दो लोइना फ्रस्ट्रेटेड वर्क तोरिबनी कंप्यूटर हाइजरगा संजरी मयाम फ्रस्ट्रेटेड वर्क तोरिबनी कइनो मोइ लोइ पैसा तिंगिनेबा अदु मोइ पैसा दो हंदु हाइबसी किहलगा माना अइना ngasa हाइजगिबिदो अइदी अखोइ गवर्नर एके विलासगा याम लुना तिनरकपनी कायना हुजिकसु अमुक संदोगा किहनबगी पोट लेइबा सिगुम्बा मयामसिना मरम ओरगा अदुगा अइ फागरे हाइबसे सी नंबर 1 तबुदा चांदेलदगी मी खरा लाएबा लाकपसिदा लंबीसिदा मसिगी पोटसिदा कनो अखोइगी मेमोरेंडम गवर्नर दा सबमिट तौनीना लाकपसिदा लंबीदा अइ फागरेना रिपोर्ट तौबदगी अखोइ ऑफिस दा चंगएबा मतमदुदा अइदी थबा अमा चलुबदा हलकपदा मी अमना तमो फागरे चुम्बरा न तौरगा आइगोदा हंगेबा सी रिपोर्ट अना सुमाइना साजनबा तौसनबा यामना कन्विंसिंग ओइबा अदुगा मा कदाइदा लई हेबसि कमाय खंगेदा आइगोदा माना आई से मागी कनोदा थाजनबदा सी मागी मथकता केस लौखलबनिना लीगल नोटिस हम थारे सिगी पाउसिदा ngसाइगी हेल्थ डायरेक्टोरेट की पाउसिदा लीगल नोटिस थारे को थारे इबा लीगल नोटिस दा अमता रिलेवेंट मानदरे को मानदरे अदुगा प्लस अमना सिगी दुगी लीगल नोटिस दा डेट थादे को अदगी मागी लेभमजे कायदनो पंदेबा अदुबु उकिल दुदी पाटेला हाउस लेबु उकिलनी उकिल दुदा माइ लेभम खंगनेबा व्हाई नॉट दोस अखोगी पुलिस की कांगु सिंगना उकिल दुदा हंगकाना माइ लेभम दो ता कांदा मा फादर से कई इन्वेस्टिगेशन की पोसे मंगम सांद्रा हैबनी समसम मंगा साइ ओजा कोरोन मन थमिबदो सिस्टम जम तप हैबनी मतम से हमने सेलेक्टर जजिंग ने लाक्सरकान सिगी पोसी मयाम सुम थेंगरे अदु तारदि एम्प्लॉयमेंट की सिस्टम सी हाइजेक तौरब्रा कंप्रोमाइज तौरब्रा हैबगी क्वेश्चन दुने कमाय थमनि मधु कोई अरुब पोट अमने हाइतारे हाइजेक तौबाइजी क्रम मकल की एम्प्लॉयमेंट नो करीना तौरिनो कनाना तौरिनो आइना हाइनिंगिदी एम्प्लॉयमेंट त पब्लिक हाइबा वाइजी हाइजेक तौबई पोट अमदि लेरे पब्लिक हॉस्पिटल हारगदी गवर्नमेंट ओन तौबा मसागी ओइबा अदुगा फंडिंग सु गवर्नमेंट तौबा सिबु कोन पब्लिक हॉस्पिटल लेन लौने अदुगा पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हारगसु गवर्नमेंट न ओन तौबा गवर्नमेंट फंडिंग तौबदो अदुना उनेबा अदु ममिंग न जेम्स होन कोरगा अदुगा लेरंबा फिल्म दुना खोगी जेम्स होन ने चलोगा सेंगमबोन और बुगुमने नत्रा अदुना ममिंग थोन बदा की अदुम आई हौरेन खलेबा अना हाइजेक तु एम्प्लॉयमेंट की दु खंगदे हुजिकी दुदे अदुम अदुआइ दुदे इदे अदुमाइना उइबा मदैदा अमु ngasi सुमु पाउसी कमाइना मु आइना मु हाइपेतंग सी थिरु मतमदा लुपा तरे पिबा कोई ML10 की सेरेंज लुपा यांखै मा दुदि योला हाइबगुम्बा सी लोनमक सी अखोगी करे हाइनी सुमगी अखोगी पाउ मयाम से मसीगी अखोगी फर्टिलिटी हाइ तारे सबुक हाइ तारे को सबुक की साइज याम फरे बखोइ से अदुगा तसेंग येलौमिदी अखोगी पोकपजे सुम हंदरे को अखोगी सिना नुपी अमना कोइ अंगांग अमा मखाइ बुद पोक्सलते फिल्म लेसलकदोरे अनि दिलाना अदुना अंगा अनि पोके हाइ तारे नुपी अनि चंगबै फिल्म लेरबनेबा मागी फर्टिलिटी की रेट से कोइ याम तारे को मरुन अरबानदि अदुना अखोइ दे फ्रॉड अदिग सुम स्कैम जु जु हारिबा कोइ नेट अनोबा म कोइ पोंजी नुंजी
maming hadi rabon gi makuk atumaina ngasino maming ama thora lakani mathang gi maming ama thora lakani ada miam ji bra khoi ngahol kanda ngasagi last di victim ji du doine aduna manipura akoi fertility angwangi si masigi manung sida akoi pokpadane masing wangdre adu kai de wangge akoi lup masing hengal pokum yam wangi si lup sing atu poidan lup pokpadadi pithribi da manipur ene de ne ana sumai to no ngasagi sigi proud ju amba phangna akoi fertility angwang hai tar ana punamak se kai no akoi amot pe sing dadi akoi gi mahik sing ja mahik ki tungham madu moeba mahik ki phajana ba konung ne ba akoi amot pe sing se ana mahik tunghal loi hai tar ga di sing ji phajana sang tu pa change ba ko aduna akoi gi sing ji di akoi gi kari yam phata ba koi nala da chen ba adum ba yam phata ba poram oire ba ko ana punamak siga lairi ba film diga adu mai le nei aduna ina muki last one ina thamjaning jaroi ba wai one ina thamjaning ba se masi act now before it is too late yam thengjen ngai thabak to biro aduna thengjen ga di maduda ningam dam mayam su lakani ko yuja ro ma dalak sira ka dang sai gi manipur maroina manipur gumba lamdam sida ko gi labor law cyber crime gi framework sida le riba legal gi loophole sing si kam ko gi fake recruitment agency sing miyo sing sina ko ji madu exploit torga keno season ra pra madu khudong chal lor ba habjini kamai kwain thamini hujiki leiba poche ko gi kitang law enforcement agency sing aduga government ke agency sing sina mo gi surveillance kra wat ba aduga thabak action chachat lo da gi kudong sab je lo ra kan da tonga tonga ma makal gi ai opportunist me ama la ga madu fraudulent wak mayam to na bagi mafam ama oirak pada kwai gi base jam fertile loi ba dum ba soil am oire ba khoise oile je kana no haita di ai khoi na ne ai khoi si ai khoi wakhal ji da asum mana kai no aran ma kari no madul madam cha bra sa da bra ga ji thi thi da na ta putok tok san ba adu world health organization gum ba achauba si international gi body UN gi makha da lei ba body si magi chapter ga ji lei ba ya ba pu na te ba ilai lai ne khang ba ya ba se chapter gum haira di international NGO gum ba sumba mayam du gi chapter ni si kadi world bank gi chapter ga na hang ba ya ba na te ba swai se ilai lai ne khang ba ya ba jing si khoi si yam khang dre ba khoi se adu da ngasai gi ate media da social media sing da yam na smart oi ba na traga alert oi ba yam na hai sing ba adagi world gi pau mayam ji heta plane ma crash tawre na traga si helicopter ma crash tawre ga ji within second da loina spread tawre si gi pau ji loina sandoi ne ba adubu sumba makhal gi sida keno ma thaba hapagi scam khangde na traga financial fraud ma tawdore haiba matam ji da di kaim ta khoi ji social media da na traga smartphone pair ga su kemda madu ngamdraba madu sinaba ngamdraba makhal gi citizen oina khoi ji dum oire ana hamjan nanjan fraud tawra su adum hanjan nanjan adum yaw bang sina amadong to bang sina man to adu ai sum yengjaba da masi tawbagi nga sagi oda rinku nu chai kan masi gi mawong se mechanism je tongan tongan modus operandi si tongan sipsi hongdo kana da amadum nga sina mawong ma hayeng na mawong ma hojina maming ma thonba ada horena maming ma thonjan ba matam da tawriba mi kharase hana khoi si victim oi horoba victim or khoi kar phangol lore sidi yada yabani aduga khoi na action am ta su lokte government gi mai kai de gi na ta police mai kem tawda bani na loina mag yani akhoi se adum mawing hongdo gan ta tawra se haibagi gang kanu si tim je sum hengalak pai tar aduda oin hengalak kare bojik se masi thingau na bagi khoi miyam de khoi police ade stakeholder sing adu government aduga mapungina media che khoi oda RINKU in lawkhat piriba sumai tawna media se suaina paw ma hapke haina lakwa matam da nahan gi ngasai gi do naung gi thodang lor mane kenu da huelam paw da naung thodang zaina happy do ko notice ma happy do huelam paw da adu hapak ma matam da su khoi gi media kanguna maji chumra lanbra je munna yeng ma change ba mamang gi su internet sauna pigini haiba se advertisement to ba matam da media channel sing da adum advertisement je tawhalle sisu yadaba mane ba ngasai gi violate to madu ju kitang khoi gi media gi patin din na ko yengjan biro aduga loina na police na ju action lo biro government na phana seng na kenu to ribing gi yamna to biro aduga intelligence department aduga leina cyber crime gi leiri ba mayam che phajana alert to go machi punna thabak to ga pha ba yamna thuna sengdo hudra di koi manipur si yarano hebo film je ismain last sigumba toksin ba mayam si laksin ba phajin ba system di leribni system du mathau tawba madu koi gi adum mathau to holaga leiba aduga mathau to honba si
ꯌꯥꯅꯕ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯪꯉꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯨ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯍꯟꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩꯝꯇ ꯀꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯂꯩꯔꯣ ꯂꯣꯒꯤ ꯂꯩꯔꯣ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯍꯣꯏ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯖ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯂꯩꯔꯣ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯕ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯔꯥꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯀꯧꯕꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯆꯪꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯒꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯃ ꯌꯦꯡꯒꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯔ ꯀꯨꯞꯅ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕꯤꯕ ꯍꯪꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯥꯊꯣꯛ ꯇꯥꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩꯁꯤꯡ ꯈꯔ ꯇꯥꯟꯅꯕꯤꯕ ꯃꯁꯤꯃꯁꯨ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯚꯤꯛꯇꯤꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯋꯥꯍꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯣꯛꯍꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯗꯨ ꯑꯗꯨ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯍꯦꯜꯊꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯃꯊꯪ ꯀꯔꯝꯕ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯣ ꯇꯝ ꯉꯝꯗꯦ ꯌꯥꯝ ꯍꯩꯁꯤꯡꯅ ꯁꯥꯟꯅꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯔꯁꯨ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯅꯥꯁꯤꯡꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯈꯜꯂꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯐꯥꯏꯜꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯖꯥꯔꯤꯡꯀꯨ ꯀꯣꯔꯧꯍꯟꯕ ꯈꯨꯃꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯤꯡꯂꯦꯟ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ SKTVꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯐꯥꯏꯜꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯦ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ